Ebibiina bina bijja kuba lugogo ku luna. Bina tulina session yaga mashina bakiremu ku bantu abo. Ayi bannange nze mbasaba nimwe abanzaala nimwe baganda bange nimwe baninaze nimwe bamama nimwe bababa tenda kubalimba nimwe benesigulireko. Ati nitutulire twabirya ayo nkubikola kwalemye katulye analekaleke agana amasabutu nakakolera ki gali ati bwamputo yola waira katonda yatuwa tunamuwa kiye alazikamulye eba kudomwezi ngameka asatu mzimba zengo wira abasirikale banange benkola nabo niwane ndinda kubye bajja kuida nako wala ba UPDF abampagira bona bagaba tibajja kuida so abasoka mwene ambasaba mwene tuwagire muto wanga asidiki tibiseze kambise ni mukama wanga afande oje mwebali nyo wampita afande oje omwana omusuka kazi yetu asante asidik focus sawa kale fande oje ekikono kidando manga batukuma bona bemba tunawo media stations mbusoka ndikwenda kundiwa special recognition bana muungane mukanda chika kano batuberere wino waidanga nesi yona yona elituonesa wino ndikwenda tandika ni manager Nancy okuva ku NBS FM Esther Mirembe abeko mugambo bwa yogera